harvest for more laborers. In the seminary, we learn to live as disciples, sharing the journey with one another. Together, we are led closer to Christ. We journey together in deepening our relationship with the Master. And in seeking truth. We form our minds in faith and reason through reading, studying, and reflecting on the realities of life around us. Our learning fuels our mission in serving others and bringing them closer to Christ. We encounter the Master along the journey. This journey of formation shapes us as disciples in Christ. However, formation requires the support of the community, especially yours. The life and journey of seminarians are made possible through the prayers and generosity of people like you. Through your support, seminarians receive holistic formation and quality education that prepare them to serve the Church. Support us as we listen and learn at the foot of the Master. Siklawud tamo po para king panalangin ng bansa, king kalinawan isip, pamagbalik loob at pamagbayo. Malugoday pa, Diyos ning katutuan at ustisya, tinubod may bugtong mong anak Yesu Kristo, aking kapamilataning kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mebye, pepahayag na kang pakalulu, at sinut na kami keka at king yato. Lalapit kami keka, magdulap pangaulo, katuliran at pamagbayo king kaming labwad. Ing bansami makatalakadya king meto nga masakit pikuros dalan, akakit miing mipinpining katutuan, may yantalang ustisya, ating pamisagsagan painaning pusot kaladwa, ning kaming lipunan. Ipanalangin milaret ang mipagkatiwalan mamuntukan, hausan mo lang mibalik king banal obligasyon ning karelang pamanungkulan, sumuyo lasanang mitmong katapatan, katuliran at pamagmalasakit. Pagkalaman mo lang kabyasnan magobra kambening masusing pamanintindi, sikanan ban makapagpursigiking dangalan at kapakumbaban bane maninton pamanablas, nune katuliran, alipan sariling ambisyon, nune kakayap daring sabla. Patawaran mo kami king pamipikit mi karing matami, king nanumang gusto at matulid, king pamananggap mi karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan karing dapat mi, at king pepaburen ming pangawala ning kapanayan at pamisan metong. Painaking kaya kaming kapanayan,
para kaya kaming memalen. Akuan mi ing dakalabesis menahimik kami, arapaning ustong kararaptanan, uling pinili mi ing mayan, at alang kasakit-sakit kaya kami, kaya saking konsensya mi. Ing takot kaya saking katapangan, ing kayalan malasakit kaya saking responsibilidad. O Banal na Espiritu, ibayong mula ring puso mi, at aslagan man mula ring kaisipan mi. Dala mo kami, iba't king kayalan pakyalam, papunta king pamagmalasakit, iba't king katahimikan, papunta king mitmong katapatan na dapat, iba't king pamisagsagan, papunta king pamisan metong, at iba't king kasiranlob, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad magluwalo para king katutuan mitmong kalinawan. Ituro mo pagpursigyan ng ustisya kambening pakalulo, at maging kasangkapan ng kapayapan at pamikasundo. Ipaslag mo yung kaya kang sala, king kaya kaming bansa. Pakayapan mo yung mga sira, ulwan mo yung mga sugat, at italakad me ing metong abalayan, ay maglibe king katutuan para mo king kasngawan. At misusuko king kayapan paulining takot. Manano na sana, iti maging neng banal ng panahon ning pamagbalik lob, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king katamong bansa. Ban kanita, maging tunay kaming bansang mabibye king kasalpantayanan, kapanayan at lugod, lalam ning pamaningat mo ang tingib pami. Itinganadwan mi king kapamilataning ginuming Hesukristo ang anak mo, ang mabibye ampon magari kambe mo, king kameto nga ning Banal na Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, sinduning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin niyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Siklaw, luklok tamo po. Mapilan pong paganakak habang may pagmasusyan niya ing banal na misa. Ikabiting cellphone king silent mode at iwasan gamitan iti kabang may pagmasusyan niya ing banal na misa. Ingatan na rin sariling kagamitan at maging maingat at responsable kareti, ban ay iwasan ing kakawalan kareti. King Santa Misa, makyabe tamong makibat at magkantang malakas. King oras so dake ning konsagrasyon, siklawid tamongan king kapanyamban. Nung alakang pisiklawran, manatiling makatalakad. Pero nung malyari at agyo naman, sukat tamo sanang siklawod, maski ala tamong pisiklawran, anting kagalangan king katawan at daya ng Kristo. King komunyon tokyan tayong row by row system, panayan talang manantabe ding kaya katamo nga syarats. Nung tanggap komunyon king gamat, pitong pakananla ding makapaladagamat, kayli baboning wanan tulid ning kaya kang salo, panayan na milageya ing banalaos siya king palad, kuwanan niya ing ostya king wananagamat at agad yang isubo. Ingatan ni ngalang mugmug ng katawa ng Kristo ing mitagan karing gamat. Malyariya mo naman tanggapan ing banal ostya king dila. Nung eka makasadyang makinabang paulining alika pamengong pisal, at para karinganak na alipati nanggap king pamakinabang, pikurusla ring gamat king kekang takde, danay ning kekang salo, at duko ka king ministro ban tanggap bendisyon. Kaya rin ning misa, makyabe tamong magkanta king pamupo sa dalit, at alita pamululwal o mamako agad. Papanatilyan tamo yung kalinisan ng kilub ning pasamban. At nung ating papabless sacramentals o devotional agamit, miki birthday o miki anniversary, kay bat na po ning misa, lumapit na mo kingarapan, lalam ning sanktuaryo. Alita na mamanik o dadalan po aking sanktuaryo. Dakal pong salamat. Mitipon tamo kaniting kalabingapat ng Domingo ring karaniwan na panahon. Potang masisira talo at maliligalig, mayap ingatin tamong alapitan na kakaluguran, amalyari tangayasahan, at abuklatanan karing katang puso. Manalig ko king ating metong antikaniting kakaluguran, at eko magmatas sa lub, ban ipagkatiwalayo kaya ing kekong pupusanan. At nanuyang uring kakaluguran iti, metong amalyaring makiramdam,
Meto nga taong mamu at ating oras para kaya kayo. Jesus, yalok na yung kayang sarili kaya katamong yan bilang meto nga makidamayan na kaluguran, mamu at mapakumbaba, ang makaibye kapayapan kaya katamo. Ing manimuna king kakatamong kapag masusyan, Ireverendo Padre Jason B. Miranda. Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, king lagyuning ibpa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Ing ginuman tabe ake kayo. Kaluguran kong kapatad, isadya tala rin kikatamong sarili kaniting kaurasan ning banalamisa. Ganakan tala rin ang kasalanan tamo ring kakulangan tamo, at iyang pang talaking Diyos para king kayang pamamatawad. Ginong Yesus, ikang minampang king kapatawaran king sinising Pedro, Ginoo pakalulo. Kristo, inyang mibalik kay Pedro kaya kay nawus me, bani pasyag na ing kayang lugod, Kristo pakalulo. Ginong Yesus, pistula ning Pedro ing kekang kawan, at ngeni manatili ang matatag lalam ning kayang anino, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, iuli na katamangan sana king bie alanganga. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamo. Uy paming malugod, dila koming takap apapampan karing matami at pagkalame kaya kaming sala ng Espiritu mo. Banabalo mi ang kilalanan ng ligaya mo king pamipasakit king anak mo at king katutubong kainan mi ang timong tao aranasan mi ngupaya ning pangasubling mebye kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't king libro ning propeta Zacarias. Inginu sa sabya na iti, magsaya kayo, king puso at kaladwa, memalen ning Zion. Kulisak kayo king tula, ikayong anak ning Jerusalem. Lawan niyo ing kekong ari, daratang ya ke kayo. Daratang yang kambening pamagwagi, ampon ning tagumpe. Dapat mapagkumbabaya, at metong yang asno ing sasakyana, metong yang besero, anak ning gendong asno. Ilako na laring karo de gera, karin Ephraim, at ding kabayong pakigera, karin king Jerusalem, ding pana ang magagamit king labanan, kaya lang anasiran. Ingke kong ari kapayapan ning keyang itatag, libutad ding mayaliwang kayarian. Ingke yang pamamahala, magmula king dayat malat, hangga king kasumangid adayat malat. Manibat king ilog Euphrates, ang gana karing sepo ning yato. Amano ning Ginoo, purian kay lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Ibulalag ko ingke kang kamalan, o kakong Diyos at Ari. Alananggay pamipasalamat ko kaya ka, king balang aldo pasalamatan da ka, at purian kapilan paman. Malugod ya't mapaglunos sing Ginoo, banayad yaking pamimwa, et eko kupas sing lugod na, mayap ya lubing Ginoo karing sabla, ingke yang lunos at syuking sablang dapat na. Sablang lelangan mo, puriyan dako o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan dako. Ipamalita ring ligaya ning kekang kayarian,
at ingkekang kayo pa yan. Tapat iyang Ginoo ka ring sabla ng pangako, at pawangan mayap ing dapat na, sa sopa na laring maliligalig, at tatalakad na larat ang at syuking kabigwan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, kayo mabibye agpangking adwa ning katatawong ning katutubong pangatawo, nune mabibye kayo agpangking agyag ning espiritu nung tunepin ing espiritu ning Diyos manuknangan niya ke kayo. Ninuman ing manuknangan king espiritu ng Kristo, kaya kang Kristo, nung ing espiritu ning Diyos, ape pasubling miye kang Jesus, manuknangan niya ke kayo, ing pepasubling miye kang Kristo, pasubyan nila namang miye, ring katawan yung malalason, kapamilatan ning espiritu ng manuknangan ke kayo. Uliniti, kapatad, at intamong katungkulan, dapot para mibibye agpangkingagyag ning katutubong pangataw tamo. Uling nung mibibye tamo agpangkingagyag ning katutubong pangataw, mga mate kayo, dapot nung agpangkingagyag ning espiritu, papatenyo ing marok ng pamitan ning katawan, miye kayo. Amano ning Ginoo. banwa at yato, pakilala mo ka rin taong musmus, tuning kayarian. Alleluia.
Ingginuman tabe ake kayo. Amamasang iba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. King panaw na ita nga ng migsalitang Jesus, ibpa ginuning banwat yatu, pasalamatan da ka uling lintad mo karing musmus a maisip, musmus sa isip ing linihim mo karing mga biyasa at matenakan. Way pa ampat iti ing kekang kaburyan, biryan mong depatan king maragulalugod mo. Inyahing sabla-sabla penibala ng ibpa ko kanako, alang makakilala king anak nung emoy ngibpa, at alang makakilala king ibpa nung emoy anak, at detang biryan ang makakilala kaya ning anak. Lumapit kayo kanakoy kayong sablang magkakasakit at kababayat nan tutu, at ako pakas ngawanda kayo. Pusanan niyeng paud ko at magaral kayo kanako, pablasang mamu ko at mababalob, at manakit kayong kapaynawan at kasngawan para karing kaladwayo. Wa, ing paud ko makayamayang idala, mayan niya, ing papusan ko ke kayo. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Maya pagat panapon po kay kayungan. Pasalamatan tayang pasibayo ing Ginoo kaniting Aldo, tinipo nakatamo kaniting Aldona, ban samban tayo kapamilatanan ing pamakiramdam tamo karing kayang amano, at king pamananggap tamo, king kayang katawan at daya. Eko po balo nung ating kayo pong abe king bale, na mahilig manyalikot karing bage dapat ng iugse. Usually po, pasensya na ko po nereng matua. Neng kay garapon niyang mani, singit ye panungno ka rin. Akwento ko po kasi, netong po karing, neng kay po mabubuisit ko, yan pong pari ko, neng kay mabubuisit ko po karima ko. Anya pong seminarista ko pa at ning kanita pong bayo kong pari, maglinis ko pong bale. At po pong linisan kayong balemi, uling malatiya mo, kalkalang ko ngan. At inggawan ko po, ko papakialaman, nung nanoy itang pwede ng ugse, kabit ko po king garbage bag. Inya itang garbage bag, kabang kakatmuya, kakabit ko po ketang luwal. Aba, kaibat na po ning mapilan, kabang kakalkalang ko pa itang aliwa, kakalkal no rimako kitang garbage bag. Itang inugse ko, babalik da na naman kembale. Minsan si biyanang kula po, sabi ko, ning kay buisit kayo, sasabihan nyo kaskop na imbale, sasabihan nyo kakalat kembale, o teyo ruguawag sereng me puto ta sandok, o teyo roguaw sereng me punting baso, pinggan. Sugat ko pa ka rin nga ko. Lano mang sentimental value. O ba't pirat na yung paper bag? O sa likot ye pa. Kanita po yapo ko Ginoo ko. Midi na niyan tabaing plastic. Roll you ne pang makanyan. Nyapin po kanita, ing datukan ng dapureng plastic, ang po pureng paper bag. Itang lalam na po ning kutsyon. At yun niya naman ka rin yung baptismal mo, birth certificate, nepa. Oh. Mas kopyeng bale, potang ating kang dadatok na emo naman dapat idatok ka rin. Bala mo po'y kayo pong babay. Pota pong mama ko kayo, maliaring ko magbag. Ne? Bala mo po nga kalingwan niya yung bagyo, bala mo layo yung kaladwayo. Pero pansinan nyo po rin bagyo kayong babay. Neng kay, dadalan nyo, itang ngayon naman dapat dalan. Bakit balo ko po? Itang kalugurang ko, igat kaya po niyang misan. Pepasawap ko po kayang munta SM, ating ko po salwan. Aba, 30 minutes kami, magdala yung lipstick. Nekarakal naman yung gaming bag na, namang kailangan. Pansinan nyo po, rempita yan yung wedding ang poloto. Last year la pa rin, at chula pa kayong bagyo.
Kay ba't sabihan nyo, kabayat na yung bag ko? O makanano mo na. Nung buri mong mabayat, mamili kang idatok. Inging Ginong Jesus, king Ebanghelyo, kaluguran kong kapatad nga na, lumapit kayo kanako, kayong sablang magkakasakit at mibabayat nan king biye. Di nanda kayong kapaynawan. Nanong buri ng sabyan ning Ginoo. Inga pong Ginoo, sa sabyan na kay katamo, tandaanan niyo po ini, kayo pong itamong ating panahon ban makatudtud, pasalamatan niyo ito. Kasi dakal na po ring taong bisang matudtud, keng oras ning kay kayong pamanudtud, pero ela makatudtud, uling magobrala. Nya po tang ating kang oras matudtod, pasalamatan mo kay nga pong Ginoo ito. Gana-gana, akwada yung buri mong pamanudtud. Pero pansinan nyo po, dakal kay katamo, agyam pang atin lang oras matudtod. Ating times na may tudtod ka, pero kami pa'y nawa. Ating times naman na migkera ka, ban matudtod ka, buong ganingaldo, kami papatudtod. Bakit? Uling ating kang dadalan. Ating kang iisipan. Inyapin po, realize tamo po ngeni, na ing pagal, mo talaga pagal katawan. Pagaliyang puso. Pagaliyang isip. Anengkay, agyantid tud mo neng 8 hours. Agyantid tud mo neng 12 hours. Malungkot ka pa rin. Mapagal ka pa rin. Bakit? Kasi, kabyasang mamiling idatok. Iisipan mo, laretang mo dapat pagaksayan panahon. Halimbawa, niya pong bayo ko seminarista, tingko pong kaklase, uling kalulo kami, iya makwaltayan, niyabang kasamang ke. At suke po seminaryo. O ninging problema, patse tinig-tigning bell abak maranon, ting! 5:45 ning abak, mandilo na, kagimulagat na ring mata ko, bekeng kwarto. Siraning aldo ko. Kaybat ng mendilo, taglos kami ken chapel, mga di kami, kasiping keluklukan. Kaya riming menga na alas 7, 7:30 magklase kami, kaklase ke po. And the only way, ban kanita, maging mayan, is to talk to Him and forgive. Inyapin paneko po sasabihan din ni kayo Potang ating kang sakit lub, ingawos kapampangan, sakit lub. Mababoy ang kapampangan ta. Ing original kapampangan term nanuya, sukal alub. That's my question. Sukalya. It's a garbage. Nahananan mo yung sukal, papalub mo kembale mo, hali mo, papaluwal mo. Inyapin natin pengaring may papaynawag yang kumpleto latudtud. Bakit? Masukal lalob ka rin karelang anak. Ating anak naningkay elam ipapatudtud. Bakit? Uling masukal lalob ka rin karelang pengari. Insukal uugse. Uling ustong yan impibekot-bekot mo kem puso mo, mo balong pinili. Agyam pang magpainawa kan 24 hours. Mo akiting tune kapaynawan. Ikayong anak, kumamaliitan, ing mental health. Pero dakal po ka ring anak ngeni, stressed. Dakal po kayo, depressed. Bakit? Kasi biyasang mamili nung nanundalan nyo ganaganang daratang kayo, papalubyo kayong puso yo. Yung makanta. Halimbawa, simpleng bagay, tingko pong metong kilalang anak, mintaya po ka na ako nga na, Father, depressed ko po among. Bakit? Bisa ko pong paretoking araw. Biro mo ita. Ito yung kaya kang pangarap. Lupa na ka man tao.
May palaris ya mo pimpiso ni ngarong mo. Pero apin ba ita dapat? Ingke kang sukat dapat pagpuyatan? Ingke kang sukat dapat ikalungkot? Ingke kang sukat dapat bibekot-bekot? Mamili ka. Mamili kang idatok mo kem puso mo. Ban kanita, mabayat ing biye mo. O yan yung sasabianan ng Ginoo. Lalapit tamo kaya, ban kanita midinan tang kapaynawan. Nano ita, ban tami lakongan ng isipan tamo, ali. Ban kanita ituro na katamo, nano laring dapat dadalan tamo, kem puso tamo. Nga na pa, lumapit kayo kanakoy kayong mibabayat nan, dinanda kayong kapaynawan. Pusanan niyeng paud ko. Aba, balak sande na nakatang kapaynawan, o tating yung papusan kay katamo. Nanong papusana? Detang dapat pusanan, aliwaring ega na ganan daratang keka. At uling ating bage, naningkay makapagalaking katawan, pero dapat talam pusanan. Halimbawa, ikayo pong pengari, pumasakiting magparagulanak. Masakit. Mapapagal kang magobra. Langan lulub king luho mo ring sweldo mo. Bakit? Pakanan mo la, enroll mo la. Pero bakit susundo mo? Agyang mapagal king katawan. Uling lulugod ka. Uling ating bage, makapagal katawan, pero makabayat puso. Sano ita? Apin din. Potang babuat mo, ing responsibilidad. Potang babuat mo ing mabayat, king mipnong lugod. Uling tandanan mo, potang ing bubuat mo, tungkol king lugod. Agyampang matudtud kan 24 hours, kamanakit kapaynawan. Pero potang ing bubuat mo tungkol yakin lugod, agyang metong kang oras tudtud. Asad-sad mo. Nandin sabi ko masakit ing magparagul anak, pero totoo mo rin masakit magparagul matwa. Masakit magparagul pengari. Dem pengari yung melakwan ke kayo. Ding wawasan nyo buldet. Ding pagsadya yung pamangan. Ding didinan yung panulo. Ding kukuskusan nyo imi. Melakwan lagi kayo. Makapagal katawan. Pero sa sadsad mo la rin pengari mo, bubuat mo la, uling kaluguran mo la. O ren din dapat tamong ibuat. Detang makapagal lang tutuking katawan, pero elam makapagal puso. Yung kaluguran kong kapatad, mamili kang datok mo kem puso mo. Ulitan ko po ini. Potang tungkol king lugod, me dadatok. Kasi kami painawa. Uling gustong tungkol king lugod, agyam pangatlo kang aldong matudtud. Miyakiting painawa mo. Pero potang lulugod ka, agyang mabayat, agyang atlo kang oras tudtud, di painawa ka. Ing Ginong Yesus, inya pong buat ning krus, mabayat siya. Mapagalya. Makananong iya mabayat, sabihan da ring ebanghelyo, at luyang beses misubsub. Pero agyunem binwat. Kasi ing motive na ning deyatan, lugod. Uling gusto nga lang lugod, mabayat ing biye. Pangadita mo po kaniting kaurasan, na manano na sanang ding balang papalugta mo ka rin puso tamo, tungkol laking lugod. Nung tungkol king lugod din, sukal la rin. Kailangan mo lang itabili. Amen. Pasyag tayo po yung kasalpantayanan tamo. Sasalpantaya ko. Di na lang king banwang po niya. At ang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong aginuta. Igliging upaya ng Banal Espiritu. Bibait kang Nuana Mariang Birhen.
linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikot-kot. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubli ang nebie. Pepay ta sa banwa, makalukluk wananing Diyos, sibpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon may ngamate. Sasalpantaya ko king banale espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamis sa makding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mering mete at king biye alanganga. Mausta mo king ginutamong Yesu Kristo, ban ituro na katamo nanula ring sukat, ibekot tamo ka rin puso tamo, nga tamong manalangin, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, ituro mo ring matalino at mga biyasang maging malati at mapakumbaba. Banabo lalag mo ing lugod ning ipakarelo. Inya ngaming manalangin keka o Ginoo. Para ka rin kailangan magdalang mabaya tapusan. Ipabalo me karela ing mamo ng pawod ning ebanghelyo. Ban atalastas da ing lugod ning ipa. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Para ka ring ating pakibatan king kapakanan ding bansa. Ituro mong misakwil king gera at magdulap kapayapan bate king kutaliran. Ban akwarang akilalo ing lugod ning ipa. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Para ka ring pinilira ing sumuyo ka ring kalulong dili. Bustan mong ela masisira lub. Ban aranasan da ing lugod ning ipa. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Para kaya kami ngang atsu king komunidad ming Kristiyana. Atoklasan mi sana karing panalangin at kintinape pisusuluan mi, ing kapayapan na pengako mo. Manalangin keke ka o Ginoo. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Malugod na Diyos, karing beyatan daring kay kaming biye, king kapagala ning puso. Saupan mo kaming makapantun kapainawan keka. Ikaing kay kaming santungan, ang mabibiyet magari manggaman king alanganga. Panalangin kay kaluguran kong kapatad, baning kako at kay kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, sibpang lubos mayupaya. Hoy paming malugod, ing darawon miking banalalagyo mo, wasa na kami sanang malinis, at aldoldo sa upan na kaming makapagsadyang miras king bielanganga king ligaya mo, itingan po adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabe ake kayo. Itas yu laring puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo.
Tunepin karapat dapat at matulid sukat ampon makakabos. Ing puryan ampon pasalamatan da kakapilan manampon nukarin mano Ginoo. Banalib pa Dios sa malugod ampon maganaka. Ampat akilalami king karampatan mong bina. King epa sabing ligaya mo king anguan me king upaya ning panga Dios mo ing may nang pangataw mi. Inya sa ing lunas ning kainan mi kinwamya naman ke kami. Banding mi kasalanan mi kabusla keta muring penibata ng kapahamakanda. Alangaliwa no ning may nang pangataw mi aking kuma ng maging sarili na ning ginuming Jesucristo. Ulinita kambeda ring sablang ring anghel ning banwa, ngamingan pong pupuri. Ikapin ing banaloy pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Uli na nitay panigapumi, itugtugming espiritu monti mo ing titipang ambon kareting ahin mi. Ban pabanalalat para kay kami, gawa na lang katawan ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pakanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang lubdinaw ning biyena king pamaylas ampon kamatayan na. Ing Ginong Jesus kinwane ing tinape, pipasalamata nakat pinuri o iba, piraso ning tinapit dinwang ne karing disipulo nat nga na. Kuanan yiti kayungan, mangan kayo kaniti, huling iti ang katawan ko amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't na ningapunan ng Ginong Yesus kinwaning kalis. Sibay na kang bepasalamatan at pinuri o iba, at dinwang na iti karing disipulo nat nga na. Kuanan niya iti kayo nga nat minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayom po nalanganggang tipan. Amibubu para ke kayo't para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti, king pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayana, ining gaganakan mi mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangas subli ng mebye, daround mi ake kay ting tinape na ning biyeting kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keking pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo keka.
Ikami ngansa ng misulusulok king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ngantimong metong ning banal Espiritu. Ganakan meo ipahing banal kapulungan mong makalagahanap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Leo ing papami, i Florentino ing obispo mi, ipasyano ing kaming obispo merito, ding sablang pari, magpari, madre religyoso, ding sablang makatagulaling kekat, ding sablang susuyo, king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepay nawa, king pihong kapanaya ning pangasobling mebye, king pakalulo mo'y dalamulat ding sablang miyango na biyeketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, pagamwa mo mi. Gaon mo kami ngan karapat dapat magkamit king bielang angga, ban kayabe ng Maria ing Virhen induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, ding apostol at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod ke kaking kekaban ding panahon, apur yan ang pon apaligenda kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan angga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan angga. Lumapit tamot maus tamong ini king iba.
Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panay ng pon pagsadyan mi, panyatang ng mibnong ligaya ning talapangabos mi, i Heso Kristo. O Diyos, sa ipami ginuming Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, pansinan ming kasalpantayanan ing banala kapulungat mo. Lain ming pamayapan ang puanpisan meto nga nagpangking kaburyan mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman king alanganga. Ing kapayapan ing gino, mantabe ke kayungan. Yang pangtaya po ing kapayapan ng Kristo, king balang metong kapayapan po ke kayungan. Kaluguran kong kapatad, o ining kordero na ning Diyos, mamaus kay katamong lumapit, tamo kaya ban manakit tamong kapaynawan, mapalad tamong ining tatanggap kaya kaniting banal apamitipon. Gino?
Panalangin tamo. Oy paming malugod, pasalamatan da kang emunano, kareting mikakaragul mong kalam, makaibat mi pamong tinggap. Pagkalaman mo kay sanang grasya, at manano na sanang iting panibataning kanwanan, kapilan man sanang mitugtog ke kami. Kami sana tutok ng pupuri ke ka. Itingan po adwan mi, kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Kapabaluan po, atin tamo pong second collection para king kasaupan tamo, King Mother of Good Counsel Seminary, ing seminaryo king kakatamong arkidiocese. Dating kasaupan ilang magamit para king pamipulayi at pamangasiwa na ning seminaryo. Antimurin po agkatanda kayong makyagom king Santa Misa Nobenaryo para kang Santa Maria Magdalena. Dating schedule makapost la king Facebook page ning parokya. Dakal pong salamat. Kaba pong duduang yo po reng donasyon nyo, uling makayasign ko po king seminaryo, ako pong mag-appeal kay kayo. Maragul po ing expenses da ring seminarista ding magpari, uling ding contribution da pong babayad king seminaryo, man po talaga sapat. Nyapin po responsibilidad ne po ning mabilog Santa Iglesia Katolika, ing saup-saup tamo po ban miyubugla ding kikatamo pong magpari. Inyapin po sana, kareni pong saupyo, mabawas itang miyaliwang expenses, uling nung tamo po saup-saup keti, potang matuwa na kami, potang mate na kami, ala na pong misundo, king kikatamo pong gagawan. Nyadakal po salamat, kareni pong kaya kayo pong donasyon, at manano na sanang nga pong Gino, yan na pong balang mablaske kayo. Nung sasabihan nyo pong alako pong barya, at alako pong daralan pera, nyaya ko po bisang mamaldog, tatanggap ko pong relo, kwintas, ako na mo pong manyang la. Hagyang mamiro ko po, salamat po kay kayo, karing donasyon nyo, mirasla po reni king pamiyubog dareng susunod tamong pari. At anyawaran ko muna man po yung kay kayong panalangin para karing kay katamong magpari at ing panalangin nyo kay kami namumubog at mamantabe karing susunod apari. Makapagal po, informator. Pero uling dadalan mong ating lugod, nya asad-sad mo. Nya sana lumapit tamongan kingapong ginukaring ganaganang kapagalaning katawan, at di na nakatamong kapaynawan. Nakalbos salamat, ing Diyos, yan na pong balang bablas ke kayo. Talakad ko po. Ing ginuman tabe ya ke kayo, at bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya kambedaring pamilyayo, ing iba amponing anak, amponing banal Espiritu. Ing Eucharistia miyam pang ne umeta nangeni manakit kapaynawan kang Yesus. Salamat, King Diyos.